Bagaetso e re ke le dumedise mo mosong wa letsatsi leno kgwedi eno e tlhola matsatsi a le 19 le ha re kopana go se monate re kopana jana bagaetso ka tatlhegelo e kgolo mo motsweding FM tatlhegelo ya ga Kabelo KB Molopiane a tsamaile o robetse morolong go khopa ya tlou ke nnete bagaetso o robetse me re dira jana gompieno re tle go mo gopola re gopola ditiro tsa gagwe tse a di dirileng monate o re o jileng mo go yena ka mogona re jesa monate ka gona nna ka leina bampitsa Brown Mosiapo wa di brain ke dira jana bagaetso go tlisa matshediso mo go lona ka dibui tse di farologaneng bao ba tshedileng le Molopiane ba ba jise monate me wena o ka tswa o lebeletse mo mafaratlhatlheng a rona dikgokagano tsa motsweding FM gongwe o ka tswa o lebeletse jalo di Facebook le tse dingwe le wena mogaetso re go amogela wena o ka tswa re ditse le mosia le moyeng mo kgonanteng le wena re go amogela bagaetso ko ntla go senya nako ntumelele ntleng ke kopeng se fela seo re tlabeng re simolola ka sona ha re tlabe re go amogela Pastor Israel Motsamai go tla go re bulela ka thapelo. Ke tsena ko ye ke go dumedise motho montle o re reditse o le ko gae o re lebeletse mo mafaratlhatlheng gongwe le gongwe wena morati le moretsi wa motsweding FM re santse re simolla tirelo eno ya segopotso ya matshediso ya modira mmogo ka rona a re rapele re kopen thata le nonofo mo modimong kgosi ya kgalalelo wena yo sa palelweng ke sepe re dinku tsa bofulo jwa gago re utlwele botlhoko santse re tlile go keteka botshelo jwa ngwana gago re etelele pele o re ame ka Jesu Kriste morena amen. Re a lebogatlhe Pastor Israel Motsamai ka thapelo e matla thapelo ya go re bulela tiro e ya go gopola KB Molopiane ka kapa khopa ya tlou a teacher or a radio presenter radio personality DJ motho wa nnete ha ke bua ka motho wa nnete bagaetso ke bua ka motho o neng a jega le mo pilong mo boemong jwa boetapele le badiri ba lekgotlakgaso la SABC mo Bokone Bophirima ke rata go amogela le go dumedisa ba lelapa ditshika ditsala le botlhe ba neng ba amane le mohu KB Molopiane rona ba lekgotlakgaso re hutsafaletse restart mo boemong jwa boetapele le badiri ba lekgotlakgaso la SABC mo Bokone Bophirima ke rata go amogela le go dumedisa ba lelapa ditshika ditsala le botlhe ba neng ba amane le mohu KB Molopiane rona ba lekgotlakgaso re hutsafaletse re gamaregile ka ntlha ya lefu la ga KB ke rata gore go ba lelapa ga la latlhegelwa le le nosi le rona re latlhegetswe ke seganka se se neng se dira tiro ya sona ka botswerere KB o na thusa thata ebile a dira tiro e kgethegileng mo khasong ya sealemoya mo motsweding FM KB o diretse lefapha la khaso a sa emisi ebile o na le maitemogelo a mengwaga e 15 ao ke maitemogelo a senang selekano ke boe gape ke tshedise ba lelapa le batho botlhe ka lentswe la Modimo mo Psalm 147 verse 3 e reng o fodisa ba dipelo tse phatlogileng o fapha dintho tsa bona ka mo ge
ke re tshidisegang ba lelapa morena a nne seikokotlelo sa lona mme a lone thata mo nakong e ntseng jaana ke a leboga mme ntle le go senya nako bagaetso o ka tswa o lebeletse o le ko gae o ka tswa o na le rona mo re leng teng ntumelele ntleng re amogeleng ra rona our acting program manager Chili Lesetedi ke bua jalo ka motsamaisi wa mananeo wa nakwana mo gare ga rona fa o na le rona re Chili Lesetedi a tle ka kwano a tle gore bolela ka mokgwa o ntse a dira ka gona le KB Molopeane ra rona re go amogetse Dumelang bagaetso nna ke Chili Lesetedi motsamaiso wa mananeo wa nakwana mo Motsweding FM ke ne ke re latlhegetswe ya ka setšhaba ya ka station mme se rona fela latlhegetswe go latlhegetswe bareetsi ba rona ba latlhegetswe ba Ramolopeane ba latlhegetswe Boitumelo le bana ba latlhegetswe ba Rafolwe ba latlhegetswe Modimo nna re adimile a re file kabelo Modimo o buile o mo tseile go tlhagile mathata a tshwanang le ya motho a itse re a reng le ba re se itseng puo ga re tse re simole fa kae ka le batho ba itseng puo ba pallwa ke re go motsegang bagaetso go motsegang bareetsi ba bana go motsegang setšhaba go motsega boitumelo le bana ka be lona le rata thata le go pola ka nako tsotlhe ke be ke le ka be lengwe ga di le ntsi ke le mo tlhagiso ya gagwe ke bereka le mananeo a mangwe be re ntse re utlwa re tsamaya mmogo le ditsala ke ba ka nna le ga ke di simolola go nna motsamaiso wa gagwe re sentse tswalela fela batsala ba bangwe ba sa fele mme ga ke mo kopa ke re kabelo tla o tsene fa go na le mathata a ga rena motho go tsa re tlhoka go thuse o na tata go dira se a se batlang se re se kopang a sa gane a se manganga le boikobo wa go sa le gore o ka dira se o se ratang ka ene o na a batla go itse gore ke nga dira seo ene go tsa jang mme a dira mmereko go ka manang tlhotlhwa ka lerato ka boineelo re latlhegetswe thata ga go nang le palela kabelo o na a dira otlhe ko ntle ga ditatolo ga ise a di leke tseo ga ke sure rona tla mme o ise a di mopalela le tsone o na le boikobo a rata batho a thusa mo kgonang a se ka gana sepe se manganga ga a tsamaya le ene o tla tshega tsela yotlhe go le boitumelo mo a leng teng mme ke re go motsegang bagaetso go motsegang ba Rafolwe go motsegang Tumile bana maabane ke kopiwa ke ba setegeniki gore ba tla kgwatse dilo tsa ga kabelo melaetsa ya badiri ka ene a dirise music o ntseng jang ke re bagaetso na ke tshedile kabelo nako e telele ga ke gopole ke le tsamaya ra tshameka gospel ke tsamaya le ene mme nkabe ke kgona nkabe ke re le mixe ka house go sa kwaito bogolo le dipina tsa ga Mdu o na rata kwaito yaanong setšhaba se la re makalela gore ke eng rona ngwana a rona a tlhokafetse re tshameka music o re itumela ka re itumetse mme e ne le botshelo bona a botshela ga go na le music o ne a itumela tota yaanong ra patla gore re dire dipromo tseo gore di-tribute tseo ka gospel mme sentlentle ga e ne se COVID e re ka direla kabelo matsheditso a na tla emisa mafiki ntsi ba makae gore go a reng a batho ba batlile mo letlong kgotsa ba tlile go fitlha motho ka re mo rata thata mona a rata monate ene a kgona go emela monate a sena mathata mme monate a go a sa batla fele a go dira sentle ke ba gaetso go motsegang ka bedi ya ngwana wa mosimane ke mo tlisa a tshameka pina ya kwaito ke re mona go rileng pina ga ka e bona mo playlist ya ra re steady gompieno ke bedi ya ka ebile ke le ngwana wa mosimane yaanong e yone go ba go e tshameka ra tla bua ke chaisa ka mo letla la e tshameka e tumetse mme pina le tsama ke lebala o na ta ke tsama le nako e telele re tshameka music o tu mo koleng so tsaka mo go tswa go ablo mfuteng go boa mme ke re bagaetso re latlhegetswe tumi le bana se ka la nyama mo Modimo teng Modimo na re file ra re adimile Modimo ile o tseile ba re tse go motsegang ga ntse re lebala kabelo ke a leboga se le ba le mogaetso gore o di lebeletse ka tlhamalalo mo maranyaneng a rona a Motsweding FM ha ke re o di lebeletse ke ra dintlha tsotlhe tse re tlang le tsona fa tse di tlang ka dibui tsa botlhokwa dibui tse batho ba ba itseng kabelo batho ba ba mo tlhaloganyang batho ba ba kileng ba ja kabelo monate kabelo o tsamaile bagaetso
re sa solofela re lebetse re santse re itibetse re tswa mo menateng ya dikrisimose re tswa mo menateng eo mo re keteka gona le fa le gore gone re ne re keteka mo seemong seo re sa se tlwaelang seo se re ra se re ruri Kabelo o re diretse motlholo o dirile seo re sa se solofela mme ba ga re ya lebogatlhe e re ke tse moopedi wa sefela mo go lona Phutego o ka tswa le ko gae le wena o se opele le rona jaaka ke kopile ba gaeso se lebale nna ke bidwa di Brown Mosiapoa Kalina pampitsa jalo di brain ke ne ke sa akanye le nna gore ka tsatsi le mo nakong ya ga jana ke tlabe ke tsamaisa lenaneo le tshwana le la go gopola kabelo la matshediso mme le gale re tla reng ba gaeso ke botshelo bo ntse jalo go thata re mo seemong se se thata se lebala gore lebaka legolo la gore re dira jana ke ka ntlha ya gape ya seemo seo re leng mo go sona re tlwaetse re kopana re kgobokana tulo e lengwe ka palo e re tlwaetseng mme ka ntlha ya seemo seo re leng mo go sona seemo sa COVID-19 ga re a kgona go ka dira jalo mme Kabelo yena re tla mo felegetsa re tla dira jalo le go gomotsa ba le sika le ditsala go thata ba gaetso mme modimo wa rona o siame mo gare ga rona ba gaetso rena le mma rona yo kileng a dira le Kabelo mo nakong e fetileng ke bua jalo ka mme Jackie Parker o leng teng mo gare ga rona mo mma rona o dirile le Kabelo thata mo nakong e fetileng ko moragonyana le yena o tla re nela molaetsa wa kgomotso mme Jackie Parker nako ke ya gago marona dumelang bagaetsho ra bo re ipoa kgatsu gape ka maswabi a magolo ka go latlhegelwa ke mokauleng wa rona o re neng re mo rata thata yo ditiro di dintle yo sa le nna ke mo itse ka 2002 fa na tla go simolla tiro ko Motsweding FM ka nako eo ke neng ke le moeteledipele wa station se ruri ka re Kabelo e ne le ngwana yo neng a utlwa a le lorato a le ditiro tse di manontlhotlho a romega a dira tsotlhe tse neng go twa di dire ke mo ratile ka mokgwa o na kgona gore e re le ha fiwa lenaneo lengwe le lengwe fela a ba tsena mo go lone a tsena ka ditlhako tsoopedi a ba dira ka botswerere jaaka ha na tsena mo lenaneong la mo mošong lenaneo le ne le lona le sekgantshwane sa station mme tiro ya gagwe ne e bonala ruri e tlala diatla ya re mo pele ga tsena mo lenaneong leo la mo mošong ka na dira lenaneo la tshokologo a le dira tota a lekana le balekane ba gagwe ka ne le lenaneo la bone la ba bašwa a le dira ka matshwanedi tota a sedimosa a ruta ebile a rotloetsa mme a le botlhofo a se bokete wa itse go na le gone gore o ka etelela batho pele mme ba le bokete o rwele jokwe e bokete o goga e kete ka re o goga koloi ya dikgomo mme nnyaa mo go Kabelo ruri ne le go kwantlapetsa hela e le ngwana o lorato yo utlwang go sena ka mokgope fela o ka mmonang e le gore o tsigame kgotsa o mo kutlo botlhokong re tsamaya le ene gongwe le gongwe ko ne re ya teng ko re neng ra go thusa setšhaba teng a dira tiro yeo ka bontle tota ke swabile tota mme ebile ga ke a swaba fela ke utlwile botlhoko gore e be e le gore le ene tota o mo motseletseleng wa ba tsamaileng a ba latetse boqebo a ba latetse bomohutsiwa a ba latetse boreselau ao batho ra re tota hela ra go siame jaanong re itshwarele e le se gologolo ke ne ke ntse ke bua le ene ka koduo e kileng e ne e mo tlhagetse o na utlwile botlhoko tota a utlwile botlhoko jwa ntho jaaka ha na latlhegelwa ke mananeo a na rata tota ha na tlosiwa mo a tlosediwa ko mananeong a mangwe mme fela a dira mananeo ao a motshameko jaaka ekete o na a mmule tota mo go tsebo le mo go shebeng a ira lenaneo leo monate a go tsahela jaaka motlong a go baya
mo gare ga lebala o bo itse gore tota hela o fa kae o reeditse lenaneo la metshameko go le monate tota ira bontle mme o nantse a golagana le nna ka maswabi go sena ka mokgoneng ka mothusa ka teng ka gore no tota hela ke bogologolo ke dule mme o na utlwile botlhoko a lela hela e le gore tota nna se neng ka se dira ene le go mo phimola dikeledi fela jaanong ka re bagaetsho ka bophara setšhaba ka bophara bareetsi ba Motsweding FM lalang ka ntho madi a tshologa modimo o tla sala re tshegeditse mme bogolo a tshegetse mme wa ga KB le bana ba gagwe ba o neng a ba rata ba tlhokometse ke sene ke se ratile tota ka ona ke la ba ntlaletsa go ya go ga gagwe gore ke go bona ntlo ya gagwe entle ke be ke bone ka mokgwa a tsweletseng pele ka teng ke be ke bone le bana ba gagwe ka teng ke ka mokgwa o neng a le lorato ka teng mme re shwabile tota ke gore a tsamaye ya ka sefefo hela jaana gore pheu e be le gore o se tsa itidimaletse ra re kwa didimetseng teng a moa gagwe tota o roba le ka kagišo ba se ka utla motho a gore a re ene ga ana tsala mo lefatsheng o itse gore ga bua maruri ba maruri ke gore re na le tsala ga ile gore gotle ga yo mo lefatsheng ka kwano ke belaela ke dumela sentle gore tsala ya gago ke modimo kgotsa tsala ya gago ke Jesu tsala ngwe ene tshwantse o nne le yone ke utlwile maloba re o mongwe a re tsala ya gago ene ke mosadi wa gagwe wena o itse tsala ya gago mme yaanong re tshela le ditsala go laola fela gore o tshela jang le tsala ya gago go ya fela gore wena le tsala ya gago le ntshana jang se se mo inong bagaetsho kabelo molopeane is no more ke boammaaruri ga a sa tlhole a le teng o didimetse mme ga jaana ke a go bitsa tsala ya gagwe e leng Ducky bana ba bitsela ka mekgwa e ba fa e farologaneng ke a dumela gore o tla re bolela le yena gore bana ba bitsela jang ba tsamaile jang mme thata ke gona gore a re neele molaetsa wa matshediso Douglas Mosadi ke tsala ebile gape a kile a dira le Kabelo Molopeane Kabelo e le monna tota e ne le monna wa seriti he was a father Kabelo a DJ a radio personality re tla dula re bogopola Ducky mororre a go re ne tsona ba gaetso dumelang ke le kone Douglas Mosadi ha ke itse ke ikutlwa ka tsela ntseng jang gompieno mara ga go latlhegelwa ke Kabelo Molopeane yo e rileng ga tsena ka 2002 ke mo amogetse ka diatla tse pedi go Motsweding FM and re sala ra nna ditsala even le after a felletsa a ira the show ene ke ira ya Afternoon Drive ka tsadi o personal gore mo file story se ke se ira now ke sa tlhole ke nna tšhono ya so ke itumeletse go nna le Kabelo re kgonne go thusana ka dilo tse dintsi le Kabelo re sala ra ira show mmogo ke gopola ebile mongwe wa ditsala tsa rona ebile ene le manager a Chile City ya re ha go ne go ka ba dilo tse pedi mo sakeng because nna le Kabelo na le we are strong characters so you can imagine we had to co-present the show together the Afternoon Drive but go bofelong re le ba re kgaoganya ba fila gore a re ka ra kgona go ira yalo but ke tshwenyegile ha ke se ke tsamaye ke le ya ka ke le mabane a ke tsela bofelo ha ke ne ke le la motho le but Kabelo o ngwegetse ba gaetso Kabelo o ntshile Kabelo la bofelo ha ne ke bona Kabelo re kopane ko Mafikeng a tswa ko ka okay kana ko ene le 51 tsa December a mpolelela gore wa go jala tsatsi le le bana ba gagwe and because re go le gantsi ka di 31 ra be re le mo di show it was for the first time a ja di 31 le bana ba gagwe and it was for the last time it's unfortunate it was for the last time and ke batla go ra to ke mara kere hetsedi ya ka go tlo nna thata mme re teng go le sa go supporta bo Alaza bo Felix we are hoping gore re tla go peba re tsame mmogo o tla go disa bana ja ka Kabelo na ra bana ba gagwe and tswela jalo go rata bana ebile re mo and ke kopa gore go le gantsi fa motho a tlhokafetse rena le go lebala batho a re so fele gore legacy ya Molopeane e tla tswella go sa lebala se re tla tswella go mo gopola ka dinako tsotlhe
ke kopa gore rotlhe re amogele se se iragetseng modimo ke ena a itseng gore go iragetseng I mean ha kabelo jaaka ke buile gore rona getse gona ha re itse go ka tse go iragetseng ha re itse gore go tle jang go a tsamaya ka tsamaya mme ne ke ya re amo ga gore ba ka go se tlhabiso I mean ne re thusana nna le kabelo le re ha gona le gigi a sa kgone go go teng you recommend my name for Norman other class I and now do the same and ke support ene am fa yone ka gare and ke tsweletse go morata and le nna nang thata am pitsa takshasha and ke so fela re khebizo o tla robala ka kagiso o re le bogatle daki ka mantswe le mantswe a khothatso mantswe a ba buileng go utlwala monna gore ke nnete o berekile le kabelo fela jaaka le nna ke berekile le ene ke a belela gore wena o berekile le ene pele gaka gonne nna mo motsweding FM ga jana ke na le 5 years about 5 years ke le mo motsweding FM kabelo ke o mongwe wa banna ba ba kileng ba nkamogela ha ke gore go ka kano a nkamogela ka lerato motho wa nnete a itse kabelo le hana ka di mamadi mo go ene re ke go bolelle ha ka ke raga ga go dira a ke re go ke botshelo bontsi jalo ha o chaile o tsone gore o shebe mongwe a kere o buele mongwe yo mo tshepang ha di mamadi mo go ene ha re wa go ntsha ka dikana a go tsoma di hao ke bua bo amaruri ba gaetso mme go ntse jalo re a mo gopola kabelo ka ditiro tsa gagwe o motho wa nnete kabelo mo ne le monna ke o neng a rapta le la pala gagwe ibile a sa tlhabiwe ke ditlhong go bua ka le la pala gagwe a sa tlhabiwe ke ditlhong go bua ka mosadi wa gagwe ao kabelo monna le ga le go siame robala ka kagiso boy robala ka kagiso go gopa ya tlou robala ka kagiso monna di buitse di buang fa ba bua nnete e senang bana ba phefo eya go gae mo lenteng ke a itse gore o lebeletse ibile o ka re o tsenwe ke letshogo ibile ka re o maketse kabelo o robetse ke nnete ga jana ba gaetso a re tseng sefela se o re tleng go se tsaya se tlabe se re isa jaanong gore re go reetsa tseo kabelong a neng a di dira a di bua ha le mo sealemoyeng a re jesa monate a re direla dilo tse dintle a bua dilo tsa nnete tse di agang setšhaba kabelo monna kabelo man go siame robala ka kagiso monna di a bua mo motsweding FM ha kusasentsweng bukodwang sayibhekele phambili 3 to 6 mantaga go fitlha ka la botlhano mo thapameng hey bafetsi re fela thupa re Afrika lefatshe ka nako e ke la motsweding FM 87.9 go fitlha ka 107.9 FM a re tse di lipsa fejo lokela mo ka la tshela di lipsa fejo ya ra lokela meno a pitch black afro ya ra kolopa ka nko ya semi fever e ka tshwana le ya semi fever koza ya Lewis ra tsaya ditsebe tsa ga GMS wa lefatsa ke re wa di itse di tsa GMS ya ba GMS wa lefatsa bona di tsana fela tsa Tona Alex Ewing right go ba motlhogong ya manyapelo ya no nagana gore sefatlego se sentseng jalo sa tlhogo re buang ka yona ka nko re buang ka yona dipounama tse re buang ka tsona le meno mo go le ditsebe jaanong e tlabe le motho o ntseng jang motho wa go lebala kana le wena Jeff na le tlhogo e kima mona ska kana batho ba ntha ba re malatsi ya ke ya le ka nyana ka tla tsamaisana le mmele ka re ntse na tsa mai fokotseya ya no ba itse Jeff ka re tso bolaetso re o isang go ba re itse mo tsatsing la gompieno go gore a re ikamogeleng ka mogore leng ka teng le wena kabelo kana ba buitse no le mosetsanyane ba monna ke ba go roma go gae mona ba lebella go phefo e fokelang go teng gore ngwana se bena tsa ke phefo ya molashela go pula jana ka bona bilo tilo kula te ke malatsi ya mona e one pack nyana e wala inkaparetse mona e kere ano inkaparetse wa itse ke re ke pota ka fa ke re wa itse ke re ke pota ka fa ke a ba re ka paretse ke selo wa ke go na le nama ke ya potologa fa ke tsore ya mona e tsamantse potlo o itlhokomele tle o tla dira jang o phela le bo Atlas le bo Eugene le ba bang mona ona go ka nama o tsa nama oh yeah
ele metsotso le metlhang le halofo go le bakoreng ya baratha re amogela Colin le Mawana gompieno a re be bonakong gore setlhogo sa beke gompieno ba re tshwaretseng lema ke a leboga Billy Ocean. Oh yeah. Okay, all right, no go siame ke bana o thintile ditedi ene o dirile di-dress ne go siame no kore wa ona le music o letsang go gopotsa go bashing ka go freshers bolo ka la matlhatsa. Oh yeah. Yeah. Go siame ke Billy Ocean, whatever you say I am, that is the way I am. Yeah. Whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper. Ba se rutuile ka mogokabelo la dira bontle ka temo se le moyeng ha le mo se le moyeng go tshola le hana a le on the ones and twos ke ne ke mona mothako gore bana ai wa tsamaya ale ona a DJ ya deep house kore mino o farologaneng ke go bola ka tsatsi le lengwe ha re le ka ko Sun City ka mutlo a betsa dipina tsa gospel a DJ ya a dira motswako wa teng ka bona gore fa re na le talent re na le talent banna. Unfortunately, he's gone. Kabelo, o tsamaile bagaetso. Ere bo gape ke le amogele, ke bo gape ke le amogele. Bagaetso ha o ka tswa le go gae, o ka tswa o reditse mo reditseng teng, mo maranyaneng a rona a dikgolagano, a dikgokagano. La tele tsamaile re la leleme, go siame. Mo maranyaneng a rona a dikgokagano, bagaetso re a leboga go nna le rona, go lela le rona. Baretsi ba Motsweding FM. Re a le tshedisa fela jaaka le lona le ntse le re tshedisa ka melaetsa fela jaaka le lona ntse le romela di voice note fela jaaka le lona ntse le romela melaetsa di email le gomotsa ba dira mmogo ka ena le gomotsa rona bagasi ba station se le gomotsa botsamaisi le gomotsa le khotla khaso la Afrika borwa lotle le khotla khaso la SABC ba gaetso le tsogo mo godimo ga le lengwe re a leboga melaetsa ya lona ya goroga ga le go botsa rona fela le gomoditse le bora molopiane le lapa la gagwe ba gaetso re a leboga mo gare ga rona ba gaetso rena le mokhuduthamaga ebile gape ke le swaeswae ke le swaeswae morro tota ebile ba re ke Swallows FC ga jana le a itse a kere batho ba ratang kgwele ya dinao ba nkutlwa ra rona mokhuduthamaga Panyasa le Sophie tlaka kwa lotle go bua ka khokgopa ya tlou ka moggo tsamaileng le yena ka gona ka moggo mo itseng ka gona le itsane botoka ebile o itse kabelo botoka ebile gape go na le molaetsa o neelang ba le sika le disala ke a leboga ke a itse gore o tla dira jaaka re go itse ra rona sebaka ke sa gago. Program Director, Family and Relatives of KB Molobjani, staff members at the SABC, in particular Motsweding FM, leadership of government and community structures, traditional and religious leaders, fellow mourners. My name is Panyaza Lusufi. I'm the MEC for Education in Gauteng and the president of Swallows FC. I come to you hurt and devastated. I come to you wounded, deeply so. I'm coming to you limping, painfully so. We are in pain, and that pain is uncomfortable. What we used to cherish is no more. What we used to appreciate is gone. What we used to love has vanished. Never did it cross our minds that one day we'll meet like this, not to award KB Molobjani, but to say our final goodbyes. Radio has lost a promising special talent, a man of humility, a lover of radio. KB loved radio, and radio loved KB as well. As we say our final goodbyes, I want to say to the family of KB Molobjani, remain strong,
Pepi, Banabeso, we are not alone. We are joining you in this pain. We are sharing this pain. But most importantly, we are in trouble together. I want to say to KB Molopiani, it's a mailekafkafisongwaneso. When you arrive there, please greet Kebo Manyapelo, Chris Matsava, and many others that have left this world. But Abona Kebo, Mathousand, Manyapelo, Oskatsava Mujwetsa Hore, Tsesu, Sekubetswan, Kifihlile, Dieta Matata, Diaifofela, Amudimo, Lebatimo, Bantrokomele wena Puruwaka, KP, Molopzana, Itawaleka Kahisongwaneso. Kilebule tata rarona re pangisa le sufi mokruta maga. Kilebule tata le swai. Dintsi dia fofa dinonyane. Re a leboga o bua jaaka motho o ratang thulaganyo tsa metshameko. Ke a itse gore o no rata le Motsweding FM thata. O no sa e rate fela le gompieno jana o sentse e rata. Mme ra dumalana ke re ra rona gore o tla tswelela go e rata. Ke a dumela re a itse gore o rata Motsweding FM thata. Gona le mo nkileng ka baka go utlwa o bua bontle mo thulaganyong tsa rona tsa Motsweding FM. Re a leboga ra rona re le sufi. Mme ga jala bagaetso ke tsa se fela se se matla se se monate se se tla re bakanyang dipelo se fela se ke itseng gore se tla fodisa mewa e robegileng gone mewa e le mentsi e robegile. Mopedi o mongwe se fela a re anti Jesu na mpona ha ke lela jana ke rata ha ya go tlase mo se feleng se a re ampitsa Jesu ampitsa abare o fole matswalo ke ne ke bua fela ke feta ka yeo fela se fela seo re tleng go se tsaya bagaetso a se re fodise matswalo se fela seo se re bakanye memoya se re bakanye maikutlo nnete ke gore ene o ithobaletse ke bone mo bukeng ya dibuka lekwalo ke la Jobo kgaolo ke a bosupa gona le mo ke badileng teng e re matlho a lona ga a kitla tlhola mpona ka re ke temana borobedi matlho a lona ga a kitla a mpona lona ba le kgaleng le ntibile ga le kitla le tlhola lo mpona tshidisegang bagaetso ao ke mantswana a bua ke Kabelo Molopiane kgokgopa ya tlhou eya go tla siama ga jana bagaetso ke go amogela marona our acting kana motho o re GM radio ke bua jalo ka marona Sbongile Mchali yo kileng a dira le Kabelo Molopiane mo nakong e fetileng ke no tla tlhalosa motho ka gore Kabelo ne le motho ntsi jang mo mananeo a farologaneng a Motsweding FM ke gopola sentle e rile ke gore ga mo Motsweding FM mme Sbongile Mchali ene ke hatswa a tswela ko pele mme a ntse a direla lona le kgotlagaso le la Afrika Borwa la SABC gore ke batho ba ba tshwereng ka thata ba ga ba letsa go a ko pele mme Sbongile nako ke aga go marona mme ka tlhamalalo fela ha o fetsa re go amogela Thotho re ne re tlwaetse go mbitsa jalo ha a sentse a re na le ene ka kwano ke bua jalo ka modira mmogo mo go tsa metshameko mo nakong e fetileng ke bua jalo ka ra rona o shebeng ko nyaditse le ene a tle gore neela molaetsa wa matshidiso a re bolele gore ene le Kabelo ba tshetse jang gone go diragala eng ka nako e bana ba le mmogo ba le mo studiong mme nna se ke se itseng a ke ne ke tlhola ke ba reditse ke ne ke utlwa monate o wa metshameko ke ne ke utlwa monate ebile ka re ke lebeletse metshameko e le mo lebaleng ka tlhamalalo a ke reditse banna ba babedi ba Thotho Skilaki ke bua jalo ka re o shebeng ke o nyaditse mme o tla tla jalo mo moraga marona mme Sbongile Mchali yo ga jana a o kameng di radio ka go farologana ga tsona tsa SABC bagaetso ke nako ya lona. My heart is very heavy. I must say that my heart is very heavy. We meet people mo botshelong, we form relationships, re phela le batho. And some of these people you just don't expect gore tsatsi le lengwe o tla go kupua gore can you say something about this person because the person is no more. And KB is one of those people that I really never thought I would be standing in front of people
ki bua ka yena in the past tense. It never crossed my mind. It still feels like when I got that phone call on Sunday morning. Took it easy. Sundays for me about resting. So I woke up late. In actual fact, ki phone, and I think I missed several other calls before that one. So I wake up and I pick it up. The person on the other side of the phone says to me, "So are you sleeping? Wake up. Get what's wrong?" And he says to me, "KB is normal." And I'm like, "What are you talking about? Which KB?" You know, at that point, it was like, I know so many KBs that I would get confused. When I heard it, I didn't want to believe it. Deep down in my heart, I kind of knew ora KB ofing, but I guess I was never ready for that kind of an announcement. So the first thing that came out of my mind, out of my mouth was, "Which KB are you talking about?" And the person proceeds to say, "Molopiane." I'm like, "That's not possible." And I said that's not possible because my mind could not reconcile what are you talking about. But also at that time, I'm sitting there thinking, you know, Kabelo is one to call me when there's something. He's one to call me when he's happy, and he would share why he's happy, what makes him happy, who makes him happy. Equally so, when he was not happy, he would call and say to me, "I want to talk to you, I'm not happy." Sometimes just to vent, sometimes to get advice, sometimes just to check in. So in my head at that point, I'm thinking, if something were to happen to Kabelo, he would pick up a phone and tell me. The same way that he would have called to say, I'm giving up, I'm not happy, I'm thinking of taking a different direction or doing something new, I can't do this anymore. And that would give me an opportunity to say to him, you know, like I have done so many times, because sometimes when we are deep in our emotions and we don't see the light at the end of the tunnel, you need someone to say that. And I don't know, it felt like someone had kicked me in my gut, because that I did not expect at all. So he was more than a colleague. He was a brother. KB and I met many moons ago, 1997, 1998, and Rekopana in the community radio space. That's where it all started for most of us. Myself and him and others met there, Radio Mafisa. That's where we come from. That's where history started for us. And since back then, it was very evident and very clear he was gonna make it big. Not just in terms of fame, but also in terms of making an impact in this industry. Ke simolotse go dira le KB Molopiane dingwaga di ka nna 19 tse di fetileng, mme mo nakong eo jaaka batho ba gongwe le gongwe fa ba dira mmogo ba tlwaelana, ere morago ba simolotse go nna le dikamano tse di tseneletseng tse e leng gore o fitlhelele gore kwa bofelong le karolo ya lelapa la gagwe o nna karolo ya lelapa la gagwe le ene nna karolo ya lelapa la gago. Ka jalo e nnile tsala mo dingwageng tse tsotlhe, mme e ne le mogasi jaaka e le gore rile fa goroga mo Motsweding FM ka 2002 o thapilwe jaaka mogasi. E rile fa re baakanyetsa metshameko ya jana sa lefatshe ya 2010 ka nako eo, mme Sibongile Mtshali yo ene le motsamaisi wa station se ke fa kopa nna le re Snyman Rankane gore re leke go oketsa palo ya bagasi ba ka nako eo ba metshameko eneng e le
le re Cebo Manyapelo re Watile Jacobs le nna mme ka jalo ra batla batho mo batho ba re ba batlileng KB ne le mongwe wa bone yo mongwe ne le go itse Modimo Seleka yo mongwe ne le Selondona ga mmogo le Brian Letsogo ke tsa gore fa utlweletse maina le mantswe ya borre bao o kgona go utlwa gore ba ne ba itse gore ba dira eng KB o ne ana le kgatlhego e tseneletseng thata e seng fela mo kgweleng ya dinao mme le mo metshameko e mengwe e ka retsang rugby ga mmogo le cricket jaaka motho o nana le makoa a gagwe fela ene le motho mongwe wa batho ba ileng gore o kgona go itemoga bokoa ka bonako a ba akanye phoso ya gagwe e rile fa ke ne ke tlogela tirelo kgaso ya Africa Borwa SABC mo ngwageng o mo dingwageng tse pedi tse di fetang go nne jaanong ke dingwaga tse pedi tse di fetileng le fa ile gore ne le go ela go bokhutlong ba ngwaga wa 2019 KB e ntse mongwe wa batho ba ntlha yo ke mmoleletse maikutlo a me ka nako eo gore ke tsaya gore se ke se dirileng go ntse go lekane mme o nana le dikakanyo tsa gagwe ke ne ke kgona go mo lemosa mabaka a nang a dira gore ka nako eo ke tseye gore se ke se dirileng go ntse go lekane mme jaaka batho bangwe le bangwe gongwe le gongwe e rile ko morago ke fa a kgona go lemoga le go dumelana le nna gore tshwetso ene ke e tsayane le tshwetso e maleba mme ka lesego lefapha le ke le direlang le tleletsopele ke Mokhuduthamaga Sello Lehare yo e leng gore e ne le tsala ya ga KB o utlwisitse botlhoko thata ke go tsamaya ga KB mo e leng gore o ne a tlhola a tlhalosa ka mokgwa ene le KB dikamano tsa gagwe e seng fela tsa moreetsi le mogasi go nne le ene ke moreetsi fa le kwa gae mme mo mabakeng a le mantsi ka nako e a neng a eteletse dikarolo dingwe tse di rileng tsa puso jaaka ene le Mokhuduthamaga pele wa lefapha la thuto mo porofenseng le metshameko ene re fa lefapha leo le na le ditiro tse di rileng KB ne le mongwe wa batho ba ileng gore o ne a tlhola a balaletsa go ya go itumedisa bareetsi go itumedisa batho ba tseneletse moletlong ka jalo KB e ne se fela mogasi yo neng a na le dikamano le bareetsi le badiri ka ene o na le dikamano le baeteledipele gape mo porofenseng mme ke sengwe se re ka mo tlhaolang ka sone gore ka puo ya seeng motho ntseng jalo ba kare o infectious o na ntse jalo mongwe le mongwe yo kileng a kopana le KB ga go bonolo go lebala batho ba ntseng jalo fa ke ne ke bua le ene la bofelo ke beke e fitileng kgotsa go sa le gale mo bekeng e mme gare ga dintlha tse dingwe tse re bua ka tsone a banthare lona ebile ko lefapheng le o le direlang maikaelelo le maikarabelo a lona ke go netefatsa gore batho ba obamela melao e gone ya COVID-19 gongwe ke nako ya gore moporesidente a re busetse kwa level 5 gonne e kete ga gona kobamelo ya melao eo e ne le motho yo ntseng jalo yo o tlhaloganyang dilo dingwe tse e leng gore ga di amane fela le se a neng a se dira mo metshamekong e ne le motho yo neng a ineetse thata e le motho yo ka mo jang pelo e le motho yo bonolo mme ra re mowa wa gagwe ro ba le ka kagiso go tswa mo lefapheng go tswa kwa go Mokhuduthamaga Sello Lehare ke tsa gore re bua maikutlo a bareetsi ka kakaretso gore tshidisegang mo SABC tshidisegang go le lapeng la ga Molopiane tshidisegang mo Motsweding FM o dirile se a se dirileng ke Ramasedi fela yone nga itse gore botshelo ba gago bo tla fella fa o na santse a le monnye go nne ke tsa gore mo dingwageng tse a na le mo go tsone o ne a santse re ka solofela go le gontsi mo go ene mo tirong eno ya bogasi mme ka kakaretso re re mowa wa gagwe ro ba le ka kagiso o dirile re tla mo gopola go a go ile KB fa ile gore gongwe ke tumelo tsa rona go dira jalo mme re ka re dumela gore magodimo kwa leng gone a itumeletse gore o gorogile fela jaaka ba ba tsamaileng pele ga gago ba ba akaretsang Bomodiko Mothupi o Gopane Boys Mohutsiwa Cebo Manyapelo Ralph Molefe le Malobanyana fa re fetsa go robatsa Refred Mogamisi ke tsa gore ba botlhe ba ba tsamaileng pele ga gago ba tla go amogela magodimo a tla itumelela gore ba kgonne go bona mongwe wa batho ba ba talented ba kgonne go bona motho wa batho ba ba lorato mme gare ga tse dingwe ba tla itumelela gore ba kgonne go bona motho yo o nang le boineelo mo sengwe le sengwe se neng a se dira re a leboga bagaetshotlheng mme Sibongile Mtshali ga mmogo le wena re ko nyeditse go ka isa molaetsa wa matshediso gore bolela ka mokgwa le tshetseng ka gona le dirileng ka gona le KB Molopiane bagaetso re a leboga ga o santse o reditse kgotsa o lebile maranyane a rona a dikgokagano a farologaneng a Motsweding FM ke ile ka go kaela ka gore a kare nna ke bidwa di-brain ke mogasi gona mo Motsweding FM jaanong re tswela pele ka lenaneo la rona mme pele ga re ya ko tla re tsaya pina e matla e ke itseng gore bagaetso e tla re fodisa mo mongweng se lebala gore motho o mongwe o gomodiwa ke sefela ha se reditse o mongwe motho o gomodiwa ke thapelo o mongwe mo a dutseng teng o fitlhela gomodiwa fela ke go bona batho ba motlile go tla go mogomotsa ke boisiwa se ke gore bagaetso
re mo nakong e thata nako ya COVID-19 e re sa kgoneng go kgobokana ka mokgwa wa tlwaelo ba bangwe ba tlere ga ba bua ba re it's a new normal mme re tla re magaetso a re tsweleleng ke seemo seo re leng mo go sona ga jaana re tswelela pele ga re tswelela jalo ka go bitsa rra rona re the boss Maitsapo yo e neng e le tsala ya ga Kabelo Molopiane yo e bileng gape e ne le modira mmogo wa ga Kabelo Molopiane go bola gore ga ke bua ka the boss Maitsapo ke bua ka mokwadi wa dibuka o kwetse dibuka tse dintsi tse a neng a di tlotla ebile a bua thata ka tsona le Kabelo ebile gape ga se tsona fela dibuka o ile gape a dira jaaka motsamaisi wa mananeo mo Motsweding FM ka nako yeo o kile a e tsara ha batla go motlhaloganya sentle the boss o botse DJ Papa o tla go tlhalosa gore the boss Maitsapo ke mang ke bua jalo ka monna gare ga banna the boss jaanong gape ba gaetse o kile a nna gape bogasi wa motswedi wa jazz kapa kere wa mmino wa jazz gona mo Motsweding FM e ne tla ke mo reditse be ke utlwa ntsare jaanong ke ntshame gagamola ba ba itseng ba motlhalogasi a re ke ntshame gagamola yes ka re ya a di betsa yaanong a tsamaya ka deep jazz a tsamaya ka contemporary jazz a tsamaya ka tsone ka mokgwa o ka o bitsang ka gona ke bua ka the boss Maitsapo a re mo amogeleng ba gaetso le ene a tle go neela molaetso wa matshediso a tle go re bolela ka KB Molopiane. Ke a go leboga wena moradisi Brown Mosiapua ke nna Ben the boss Maitsapo se ke se buang fa o ka re tota ga ke dumele le ano ga ise ke dumele gore KB o re tlogetse me ya ka leso le re aparetse ke gona fela gore re amogele gore ke nnete buile nna ke itsitse KB ka ngwaga wa 2002 ga ne a tswa kwa Mafisa kwa Rustenburg Mafisa Community Radio a batla gore joina kwa Motsweding FM me fao ke ne ka bona monna wa banna e le motho o maikatlapelo motho o matlhagatlhaga mo tirong ya gagwe me so se sengwe se ne se mo dira gore a nne le maikatlapelo ao ke gore o na le tsebe o na reetsa ke sona seo a na ka tsa lenaneo lengwe le lengwe fela a le dira kwa ntle ga le botelepe me fana e wa fatlhega o na tlatle a tlo go botsa ba bangwe ya ke bua ke re o na reetsa o na le bolingotlo a le boikobo ke motho o na rata tiro ya gagwe thata tota KB me se sengwe gape ke gore o na a rata nako a itse nako so se se tona se leng gore batho ba dingwaga tsa gagwe e kete ga ba se le tlhoko thata gore se botlhokwa yang se sengwe gape se se tona ke gore o na rata lapa la gagwe ya ka re itse gore o na tla mo Pretoria fa a tla go ga sa gone e le ge a tlhokometse bana ba ba tsenang sekolo gona mo Pretoria mo a ba batlela thuto ya molemo e ntle mme tota ke re KB o tsamaile sentse o le mošwa o le monnye ka dingwaga tseo tsa gago ne re lebile gore re tlo ungwelwa segolo se tonna mme la gale ka gore mmupi ke ena a itseng tsotlhe re ntse re re go siame re tla reng ba lapa la gagwe mosadi wa gagwe le ene ke ntse ke re ntshidisega mma go diragetse mme a se ke ra lla yaka ekete ga re badumedi yaanong go ene KB ka re madulo ke ao
ba ba ileng ba ba tshwana le Botlebo ke dumela o tla kopana le bona ko kopana le bona teng mme go tla siama le tla bula kgaso gona ko ke a dumela ke re nna ke fella fo ke a leboga re a leboga bagaetso re ntse re tsweletse jalo mo Motsweding FM re tlisa moletsa wa matshediso ke bua jalo ka Motsweding FM maranyane a rona a dikgokagano mo re kopaneng teng ke a itse mo lebeletseng teng ke a go bona mogaetso re go amogela ra rona mma rona baretsi ba rona re a le amogela ka lerato itseng gore bagaetso fela jaaka kabelo na lerata le rona re a lerata hey as to me ka moreo le mo go yona ke a itse gore you don't deserve to be there but let me tell you it's just a temporary situation ga itle go dulela mo sebaka ke nako ya botlhoko mo leng teng ebile no sa akanya gore by this time o tla bodutse mo leng teng mara re ke go bolela sto mihle gore modimo o na le wena e seng wena fela le bana ba ga KB Molopeane e seng lona fela le masika otle a mega le a ra Molopeane le masika a mangwe a kabelo a tswa mo gona o tla gopola gore re a go leboga marona tle o no re netse senatla o no netse Afrika Borwa motho wa nnete o no netse Afrika Borwa motho a DJ radio personality ka mogore ka mogopolang ka teng ke a itse gore wa itse gore o na kgona go goroga masigo a tswa go dira se a se dirang gore at least sengwe yana mo tlung ga ise o tsamaye re utlwe go tono mo tswaletse mo tlung gana a tsamaya re go leboga go tumi mme ke dumela sentle gore re tla tswelela fela jalo ga ba sala le nosi modimo ona le lona tleng le rona Motsweding FM ga itse dia ka rena le wena modimo a go boloke a tsweleng pele ba gaetso ka lenaneo la rona re sa tswa go utlwa dipuo di buitse tse di buileng ka kabelo Molopeane borre maitsapo o ke tsana go e ba gaetso ke mo leboga le yena ka mantswe a mantle mantswe a utlwalang sentle gore o na itse kabelo mme jaanong mo Motsweding FM re kile ga nna le lenaneo o tla le gopola le ne le itsiwe ke lefatshe lotlhe baretsi ba lerata ebile jaanong ba ipitsa the good o tla e feleletsa kgotsa no re ke e feleletse all right the good kissers ka nako eo go le go kopane banna mo mosong ba dira jalo se re se bitsa re ke the breakfast show thulaganyo ya mo mosong ba ipitsa the good kissers bana ba tla ba re batle ba mo mosong oje hantse ke dutse le wena mo morwarre ke utlwile mpolela gore o buile jang le kabelo o ile la WhatsApp-ana jang la diraeng ke dumela gore o tlatla o bolelela le bagaetso ba ba lebeletseng ko gae bao ba ka tswang ba kgonne go golagana le rona go tla go dula le rona go felegetse ka kapae tlatla re tlhalosetsa morwarre re a leboga OJ me bagaetso ga se fela ene OJ yo kileng a nna karolo ya the good kissers ke re sentse ke batla gore ka re ba ka re direla man ha ba re the good kissers you know ba kissa jang ba ra ba kissa a ke batla gore bomang a re tlogele mo ne se bona fela e ne le Kabelo Molopeane KB a tsamaya le OJ le ka kapa o santse re na le yena ga jana le a itse gore o dira lenaneo le femo Motsweding mo motshegareng ke bua jalo ka Felix Nhlapo ke nna Watile Jacobs ke kopane le Kabelo Molopeane ka 2006 fa ke ne ke simolola go dira mo Motsweding FM ebile the first time ke ya moyeng ke ne ke le mo thulaganyong ya ga Kabelo ya leng thulaganyo di a boa una dira thulaganyo ya di a boa ke gopola ke introduceiwa mo Motsweding mo dilesena tsa Motsweding ka nako eo go tlogeng fo ra nna ditsala ga ke sa tlhole ke gopola tota gore re kopane re nile ditsala jang tota mme ra nna ditsala ra fetoga go nna ditsala ra nna mothakare siblings ya nna a brother from another mother mothakare rialo ke nnile le tsala ke nnile le nnake jaaka ne ke motsa na le monyemo go nna mo tirong go na le tse dintsi thata tse ke di direng le Kabelo ke gopola le kgetho la ntlhafane ya a ga sa kgwela dinao o na tsamaya le nna ke nna nka claima gore ke mo rutile go ga sa kgwela dinao kwa stadiumeng le kgetho la ntlha ke ne ke tsamaya le ene re le kwa Dobsonville ka nako eo tsatsi le latelang re le ba jalo ka kwa Wheatbank
re na le dikgwetlho tse dintsi nna le Kabelo tse motho a ka reng di a tshwana dikgwetlho tsa botshelo dikgwetlho tsa tiro mme ka gale re emana nokeng ke ne ke itse gore fa ke na le mathata fa mowa wa me o wele ke ya kwa go mang ke bua le Kabelo na itse gore fa mowa o wele e le kwa lapeng e le kwa tirong kgotsa botshelo fela ka kakaretso ke motho a ntlha gore a ka bua le ene re ne le diphiri tse dintsi tse re di kgaogantseng re ne le dilo tse dintsi tse re di dirile mmogo nna le Molopeane fa ke ne ke nyala Molopeane o na le gone fa ke ne ke fitla kgaitsedi yake Molopeane o na le gone ka 2009 fa a na a nyala Molopeane ke ne ke le gone a nyala Tuba Boitumelo Voorbey ke ne ke le gone ke ka mokgwa ke reng le di-birthday tsa ga Kabelo ga gona birthday ga Kabelo ke neng ke seo kwa go yone ngwaga le ngwaga ba ka gopola moshimanya pelo ke ene o na re rutile mokgwa wa gore re keteke malatsi a rona a botsalo ke ka mokgwa e leng gore le fa go sena tšhelete sengwe sone re tla se dira Kabelo ke mosimane o goletseng ko motseng o na itse gore o tshwanetse a dira plane jang gore re tle re nne le tiro fa a gola fa e tla mo metshamekong an ardent supporter ya Real Madrid an ardent supporter ya Kaizer Chiefs ke khona go ibua ga jana ga ise sephiri Kabelo le molatedi motona wa setlhopha sa Kaizer Chiefs mme ibile a tloile ke rata ke ba jalo a tloile setlhopha sa Manchester United ga mmogo le setlhopha sa Barcelona re farologana mo nna le ene mme re kopangwa ke setlhopha se le nosi se nna ga jana ke sitlang ke se bua gore re kopangwa ke setlhopha se feng fa se sa tshameke sentle tla bo re letsana mogala re bua ka setlhopha se gore a mme go tla siama mo nakong e sa fediseng pelo ke utlwile botlhoko I'm shattered ke ga ke itse gore ke ikutlwa jang ga jana fa ke ne ke amogela mogala wa gore Kabelo o tlogetse botshelo jo bo ka kwano ga ke tlatla ke kgonne le go tlhalosa gore ke ne ke ikutlwa jang ka nako eo re bitsana re ranna le ene re bitsana Joe fa re letsana mogala ne ke lebeletse convoy ya ka ya WhatsApp le ene it was on the 29th fa ke ne ke bua le ene la bofelo ka WhatsApp mogala ka bofelo fa ke ne ke lebella mabale ke buile le ene la bofelo ka di 9 tsa January 2021 just few days tsa gore a ye ko bookelong a admitiwe Kabelo re dochitse ba rotlhe ga ka itse letsatsi le ana ya kwa bookelong ka lone ga ka mpolela gore ya bookelong mogala wa ga Kabelo no sa dire Kabelo na le kwa bookelong mme ke wa tlhaloganya fa o le kwa bookelong gore go diragalang ga o sa tlholona le matla ga o sa tlholona le tshepo mme Makabaza Joe era tsama sentle re dumedisetse ba ba leng ko ke a solofela o tla re baakanyetsa manno ko le rona re ba feti mo lefatsheng le ne ke re robola ka kagiso go go patlou ke nna Felix the Cat re le Afrika Borwa re latlhegetswe Motsweding FM latlhegetswe SABC latlhegetswe le bareetsi ka kakaretso ba SABC le bone ba latlhegetswe ke simolotse go dira le the KBzo ne ke mmitsa Lopi ka ngwaga wa 2011 ga ne ke goroga mo stationing sa Motsweding FM ke ena nka mogetseng re dirile mmogo ra dira thulaganyo ya afternoon drive ya fokotsage re dirile mmogo thulaganyo eo ya be ya nna tse dingwe tsa dithulaganyo tse di tona mo stationing mme botsamaisi ba station ga mmogo le SABC radio management ba tsa tshwetso ya gore ba romele go thulaganyong ya mo mosong ya ragogage ke mo nna le ene re tsweletseng go dira mmogo go teng re nile le dipharologanyo tota re nile le pharologanyo eno se nna le ene mme sa le ra e fetsa lona tsatsi leo mme go tloga fo ra tswella ntse re dira mmogo mme se ke se gopolang ka KB ne le motho o na tsa mmereko wa gagwe tsia ona a ithulaganya pele a tla mo studiong ne ra re tsena mo studiong ne re itse gore re bua kang ona sa batle re tsena mo studiong re sa ithulaganya kgotsa re sa prepare mme KB o na le kitso e tona thata ka tswa ile politiki ile kgwele ya dinao rugby ga mmogo le cricket ke tsa gore ke ka mogo sa leng ra bona botsamaisi ba Motsweding FM ba feletsa ba mofile thulaganyo ya metshameko le go gasa motshameko wa kgwele ya dinao mme mo nkareng sala dira tiro e matsetseleko teng tiro e manontlhotlho ke fa na gasa metshameko yalo ya jana sa lefatshe ya rugby mo sa leng ka mmolella kare o dirile tiro e matsetseleko e siameng mme ka kakaretso fela ne ke re latlhegetswe re le Afrika Borwa ka gonne monna o na rata mmino
na rata radio ne le motho o straight a gona le sengwe sa se rateng na bua le wena gore Felix mo a ke dumaneng le wena a re dire yana mme so se sengwe gape se ke a go mogopolang ka sone ne le go tshwara nako le ga na tla mo studiong ne le motho o tshwarang nako le ga re tshameka yalo di advert na tla mpolele ka nako tse dingwe ga ne go controlla nna desk antare Felix a re tshameke di advert ka nako so re latlhegetswe thata re latlhegetswe ke tsala morutabana ne le morutabana ka profession KB ke tsa gore le ka mokgona bua le bareetsi ka teng o na batla gore bareetsi go nne le sengwe se ba ithutang sone go tswa mo go ene ga na le mo moeng mme ke tsa gore ke sone seo ne se dira gore bareetsi ba feletse ba motlotle ka ntlha gore ba ne ba ithuta go le gontsi go tswa mo go ene mme ne ke re go Ausdumi go bana botlhe go motsegang mme ke tsa gore ga ba ka tia le rona re tla kgona go tia mo tumelong a mowa ga the KBzo re ba le ka kagiso ke a leboga re a leboga bagaetso re ntse re tsweletse ka lenaneo le re ntse re tsweletse ka programe e re le mo go yona ya go gopola ka kapa kgopa ya tlou ne re ga moreditse mo mamepeng ya motshameko o ne utlwa monate ke dumela sentle gore rotlhe re a itse gore ba fitile fo ba le bantsi bothotho ba fitile mo borrekong ya ditse ba fitile mo borre the late Cebo Manyapelo mo ke dumela sentle gore Kabelo o ithutile go le gontsi mo bagasing ba tsona le bao mme re a leboga bagaetso tla re tse mo pedo a sefela ha re tsa mo pedo a sefela ga jana e re morago ga gagwe ke kae jana gore re na le motsamaisi wa nakwana wa Motsweding FM ra rona ke Res Busiso Gumbi yo tlatlang a re bolella gore tiro e a e dirileng le Kabelo kgotsa o dirile jang le Kabelo ha o le motho o mongwe o itseng badiri ba ba dirang le yena ke motsamaisi ga ke itse gore a tla le bolella gore re mo sokodisa jang re mangwa sokodisa manga sokodisa mare ke le bolelle bagaetso re sokodise rona re sokodise mo Motsweding FM ra bereka mo re tlile tirong ga re batle go lantse re ya go di mole go tlatsa mme fela bagaetso re ya le bogatlhe ke ne ke rialo ke re a re amogeleng ra rona motsamaisi wa tota motsamaisi wa Motsweding FM wa nakwana ra rona Res Busiso Gumbi morago ga sefela se re tla be re se tshotse a tle ka kwano a tle gore bolela gore ena o dirile jang le Kabelo ha e sa le ba golagane ba kopane mmogo ebile gape a re isetse matshidiso go go borra molopeane le masika otlhe a megang a boe gape a re gomoletse bareetsi ba station se ke a itse gore jaaka le motsamaisi o tla dira jalo go a tshwanela ke gore ga ka tsoga kwano a sa bua ka moreetsi wa Motsweding FM o botlhokwa moreetsi wa Motsweding FM o re le nthata ka yena moreetsi wa Motsweding FM o re mo ratang o re mo ikokobeletsang o re mo direlang rona re le bagasi rona re le Motsweding FM badiri mo le kgotlagaso le la SABC lotlhe fela bagaetso re ra rona Res Busiso Gumbi o tla tla rnela molaetsa wa go tshwana le o re a leboga ra rona nako ke ya gago Res Busiso Gumbi nako ke ya gago Re Gumbi ke go neela sebaka ne ke rata go dumedisa bareetsi ba Motsweding FM le bao ba ba lebeletseng mo mafaratlhatlheng a Motsweding FM jaaka le utlwile tota di-colleague tsa ka se di buile go tletse seatla re le ba Motsweding FM le ba kgaso ya Afrika Borwa dipelo tsa rona di rotha madi re tlositse mogaka wa sealemoya le yena KB Molopeane yena tota o berekile mo Motsweding FM o berekile go tswile seatla la ile gore ne re sa shebella gore a ka re sia ka bonako jana ga ke itse le gore ke simolole ke reng ka gonne pelame le one santsane le botlhoko we've lost an honest and a very humble gentleman, a father, a DJ, a presenter, and a very committed colleague. Nka bua go fele letsatsi ga nka bua ka
Kabelo KB Molopiani. And ga ke bua yana, I still remember my first interaction le yena ka 2013 when I joined Motsweding FM from Auckland Park. Ne re ya ko Christmas party ya radio station. Tota yona ke joinile golo monate ka December. Ne re ya Kimberley. And then I just met this charismatic, energetic, and fun person that is easy to gravitate to. And then from there onwards, we had another relationship like all other colleagues, Zaka. And I got to know the Molopiani, OCO, Mumsevizin, the one who go starting, the DJ, the loving person. He was a humble guy, like Sekibuile. Tota le rona re eme ditlhogo ga re itse gore jaaka re lositse mogaka o re tlo bone re ntse re dirile yang. To be honest, in this industry that we work in, we have a lot of differences, and it's not always but one thing I appreciated about him was his honesty. He was a very honest person, and whenever he was unhappy with the situation, he would voice it out. And I just love the fact that he was so versatile that at some point, nearly a sports commentator, we did really rugby commentary, we did really soccer commentary, the cricket commentary. And Totar Latlechezeki, a very versatile DJ. I think he's one of the very few DJs Momotsweding FM Malongho ba di really almost all primetime shows tsa Motsweding FM. And I mean, for him to even start Go Drama, it shows the kind of a person he was and how talented he was as a DJ and as an announcer. I don't know where to end or where to start even. Yeah, Bilaka is santsane le botlhoko tota. Tota Africa borwa re latlhegetswe. Ba ga se di buile. Molaetsa o gorogile. Jaanong ke nako ya gore re utlwe se Modimo a se buang. Ke nako ya gore jaanong ba gaetso re go utlwa gore Modimo ena a reng ka kabelo. Re go utlwa ka molomo wa ga Pastor Israel Motsamai ha tabo jaanong a re nela molaetsa wa matshidiso o tlang go rona rotlhe re le baretsi ba Motsweding FM, o tlang go rona rotlhe re le bagasi ba Motsweding FM, badiri o tlang go rona rotlhe fela badiri ba le kgotlakgaso la Afrika Borwa, di radio ka go farologana ga tsona, di television ka go farologana ga tsona. O molaetsa o bua le wena ba rati le balatedi ba ga Kabelo KB Molopiani e ka tswa le go digiging, ile le motho wa digigi, ile le motho wa metlae, ile le motho o neng a itse gore le morago ga metlae o tshwanela ke gore a e ko gae a e go bona gore bana ba jile, bana ba robetse sentle. Mme molaetsa wa matshidiso ba gaetso ra go amogela ka Pastor Israel Motsamai a re monele ntsebe mo shebileng o le teng, mo reditseng o le teng, itse gore Motsweding FM e mo sellong, mme ka dikgothatsa tsa lona le melaetsa ya lona e ntse le tsweletse go e romela re a lebogela ba gaetso. Ke nako ya gago Pastor Israel Motsamai, se Modimo a go se romile motlanka Modimo, se Modimo a go se beile mo lelemeng la gago, se Modimo a go laetse gore re nele sona, re nele sona. Nako ke ya gago ra rona. E re ke tsena nako ye ke go dumedise motho o montle mo motshegareng wa letsatsi la gompieno. Wena moretsi wa lenaneo la mantsintsi a ntse re tsamaya le one a Motsweding FM. Re kopana jana gompieno dipelo di garogile, re kopana jana go se monate, re kopana jana re na le dipotso di le dintsi. Ntetlelle motho montle ke go dumedise ka leina le le go godimo ga maina otlhe, leina la kgosi ya dikgosi, leina la morena wa barena, leina la kentsi yo kentsing,
leina la pelega dikhutsana, leina la monna yo o itseng go tlhokomela batlholagadi, leina la monna yo se ke a tlhoboga ope, leina la monna yo o itseng go phimola dikeledi mo matlhong a batho, leina la motho yo sa tshwaneng le batho ba bangwe bao ba fetogang jaaka e kare lobu kgotsa lone le bodu. Ke go dumedisa ka leina la morena Jesu Kriste yo e leng morekolodi mopholosi wa matshelo a rona. Gompieno motho o montle, re na le dipotso di le dintsi, re na le dikeledi tse dintsintsi tse di keleketlang mo marameng a rona. Gompieno ke kopa re tsamaye mmogo mo bukeng ya ga Mareko, kgaolo ke a bone temana ke a 35. Ke kgang e ke dumelang gore re itse rotlhe, re rara ka yone yo rotlhe ka metlha re ntse re buisanela, re kopanela, re rerile, re kwadile ka yone. A re simolle motho wetsho ya re ka letsatsi leo go le maitsiboa a bara a re tsheleleng kwa moseja. Ba phatlalatsa batho ba tsamaya nae fela a ntse a le ko mokorong, mme mekoro e nngwe e ntse ya mopata. Jaanong ga tsoga matsubutsubu a magolo a phefo, metsi a ba a tlolela mo mokorong, mokoro o be wa batla le go tlala. Ene a ba le ko morago kwa mokorong a robetse mo mosamong, ba motsosa ba moraya ba re morena a ga o re sepena fa re nyelela. Oh my God, a tsoga a kgalemela phefo, a raya letsha a re kgaotsa o didimale, phefo ya khutla. Motho o montle ga nna tidimalo e kgolo, a baraya a re ke eng fa lo le boijana, ke goreng fa lo sena tumelo. Bone ba boifa ka poifo e kgolo, ba rana ba re kana ke manyo o phefo le letsha la lewatle le moretsang le be le mo obamela. Ke a leboga, a re leboge modimo ka temana e badilweng. Motho montle mo botshelong bo re botshela ga gona ope yo o itseng letsatsi la gagwe la phularo. Motho montle ga gona ope yo o itseng le gore o tla hulara jang. Motho mongwe ebile ga a itse le gore wa motlhang a hulereng ebile o tla bewa kae. Seo ke go bontsha gore motho ga ana thata le taolo ya tshelo jwa gagwe. Ntetlelele ke gore ke re mo botshelong re mo leetong, ka be ka gopola moopedi wa sefela a re ke moeti ke le tseleng, ke feta ke tsamaya, ke se rata ga se tsweletse sefela se a re ke lebile gae, a re mona mo lefatsheng ke mmuso wa dira, makgotla a ntekile a rorang mme ke tswelela pele ke lebile gae. Motho o montle mo lehatsheng mo ga ra nnela ruri, mme se re se itseng ke gore go na le ko re yang ko teng ene go tla nna le nako ya phuduga. Jesu o ra baruta ba gagwe a re tsheleleng kwa moseja, go tla nna le nako ya go tlolela kakwa, go tla nna le nako ya go kgaogana le bao re ba ratang, go tla nna le nako ya go tlogela ditsala, go tla nna le nako ya go tlogela molekane, go tla nna le nako ya go tlogela badira mmogo. Mme go na le sengwe seo ke se ratang, ba ba gaufi le morena ba tsamaya le ene, ba ba tshepile morena ba tsamaya ka se a tsamayang ka sone. Mme mo botshelong bo re botshelang motho o montle go atle go direge gore mo leetong la rona la botshelo go tsoge matsubutsubu a magolo a phefo. A ka tla matsubutsubu jaaka bolwetsi, a ka tla jaaka segajaja, a ka tla jaaka botlhokatiro, a ka tla jaaka go sa utlwi ga bana, a ka tla ka tsela tseo di farologaneng. Bebele ya re mo leetong le mo go tsogeng ga diphefo tseo di neng di tsubutla kepo sa botshelo jwa batho ba, mo go reketleng ga lelapa le, mo go reketleng ga botshelo jwa lekaule, mo go reketleng ga tshelo jwa kgarebeye, mo go reketleng ga badira mmogo ba gopola gore ga ba tsamaye ba le nosi. Ka gopola moopedi wa sefela a re tseleng mo teng ya ntlosang bodutu ya njarelang bothateng ga ke tsamaye ke le mong. Ka gopola go mongwe motho montle a re lefelele mo ke tsamayang
go latlega ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke mongwe wa tsela mo botshelong motho montle ga diphefo di go tlela tlhola mo go teng ga gago ke tsamaisiwa ke mang ke na le mang ke tshegaditswe ke mang ga diphefo di ntšubutla ke siela kae ba gopola motho montle mafoko a tshwana le a ga Dafita ke tsholeletsa matho a me kwa dithabeng kana thuso ya me e tla tswa kae e ka re ke ba bona ba ya go go morena Jesu Bibele ya re ene ka nako eo ga ntse ba leka go tsaya dikgamelo ba re ba busetsa metsi mo lewatleng lewatle la nna lewatle mathata ya nna mathata dilelo ya nna dilelo khuranyo ya meno ya nna khuranyo ya meno batho ba tlalelwa batho ba felelwa botlhale le matlhale a fela botegeniki ba retelelwa batho ba tsamaya ba le bantsintsi dipotso tsa nna dintsintsi mare ba fitlha go morena Jesu morena a ga o re sepena fa re nyelela morena ga o re sepena fa bana ya go nna dikhutsana morena ga o re sepena fa bomme ba fetoga ba tlholagadi ka boididi morena ga o re sepena monna yo a patelesega go sala le lesia le le neng le santse la anyisiwa ke mmalone morena ga o re sepena fa ditiro di fela morena ga o re sepena fa dinaga di tswetswe go sa tlhole go na le motsamao wa mofuta ope morena ga o re sepena fa dikolo di tswetswe morena ga o re sepena fa go sena tharabollo ya mathata a rona Bibele ya re a tsoga kgosi ya dikgosi a tsoga morena wa barena a ska ba araba ka nako eo a araba sefefo a araba seemo a araba mathata a bone a araba dintelo tse ba lebaneng le tsone a araba lewatle le le neng le ibile a re ka kgaotsa o didimale ke bua le wena gompieno go na le modimo yo reng ga buile le sefefo se be se utla tsebetsa gagwe ke gola ke nna kana motho montle ga ise ke utlwe go tele watle lena le ditsebe ke gola ke nna kana motho montle ga ise ke utlwe go te phefo e kile nna le ditsebe mare ga Jesu a bua tlholego le yone ya itse gore tshwanetse e mo utlwe Bibele ya re mangwele otlhe a tla khubama diteme tsotlhe di tla mo baka di mbolela bogolo jwa gagwe Jesu a re kgaotsa o didimale a re rapele mmogo Afrika Borwa re re morena a ga o re sepena fa re ya moribe ka tselaye a ga o re sepena fa re nyelela ka tselaye ke a rapela ke a dumela gore o dumelana le nna gore ke nako ya thapelo a re dumalane re re bo Ramolopiane a re dumalane re re Masika a re dumalane re bo Rathakadu a re dumalane gore re baretsi ba motsweding re baretsi ba tsa mabaleng baretsi ba thulaganyo ya la matlhatso baretsi ba thulaganyo tsotlhe tsentse ba sale ba itse KB ka tsone nako nne ba mmitsa the good kissers manane o tla re tla mo gopolang ka one rotlhe baretsi a re morena re a itse gore fa o le teng tharabollo e teng ga o ka ke wa robala re swa ka fa ga o ka ke wa robala re fitlha tsatsi le letsatsi ga o ka ke wa robala go sena tharabollo mare wa kgona motho montle modimo wa rona wa kgona ke rata mafoko a re tle re a dirise re modimo wa rona o palelwa ke go palelwa modimo wa rona ke ntsi yo ke ntseng tau ya leloko la Juda a ema a puruma gangwe hela le watlela didimala le wena maemo a feta mmogone ke bitsa modimo yo o itseng go bua yo o itseng go kgalema yo o itseng go laya yo o itseng go laela seemo be se fetoga tla ke digele ka mafoko a re motho montle modimo yo re mo direlang ke kopa go tshwama go se kae ke modimo o sa tlwaelesegang ke more ke gore ke re he can turn a disappointment into an appointment. He's a God that can turn your stumbling block into a stepping stone. He can turn your fear into faith, your problem into a purpose. Let me tell you something. Maemo ao wa bolelo ha bohloko bo ho kena bo ho thuba ke sheba Jesu se fapano sa gologota tshidisegang lelapa tshidisegang baretsi tshidisegang Afrika Borwa tshidisegang boididi jo bo reditseng ga jana ga ra latlhegelwa le lelosi mme se se monate ke gore re na le tsholofelo mo modimong yo gore morago re tla bua jaaka batho ba kgale re re ka loso la ga KB Molopiane re ne ra bona morena a re boele kwa modimong ka Jesu Kriste morena amen.
ke lebogela sebaka se o nneileng sona sa go tla ke ema fa pele ga matshwititshwiti a maaforika borwa go ba thadisetsa ka yono yo e leng morwarre Kabelo Daniel KB Moratli Molopjane. Ke be ke tse sebaka seno se gape go dumedisa bareetsi le bagasi ba dira mmogo le yono yo KB. Kana yo KB ke ngwana wa mosimane fela a le esi mo gareng ga bokgaitsedi ba le bane. Kana yo KB ke morwa wa ga Koko Meisi Molopjane le moswi Malome Khomotso Joshua Molopjane. Ke ema fa pele ga lona bagaetsho ka maswabi a magolo gonne fa motho a le mo dingwageng tseno tsa KB re le bagolowe le batsadi ba gagwe ba losika ra be re sentse re lebeletse go le gontsi mo go ene. Mme ka maswabi e se ka thulaganyo ya motho e le thato ya modimo, thato le thata ya modimo. Re iphitlhela re eme fa re bua ka ga gagwe e le motho yo o hulereng. Ke bua ke ema fa pele ga lona ka maikutlo a tobekaneng, maikutlo a leng mabedi, maikutlo a maswabi le maikutlo gape a boitumelo a ditebogo gore yo o tshetse ka boitumelo magareng ga rona. Kana yo KB mo go rona ga re mo kae jaaka a celebrity, ke ngwana fela mo tshikeng, ke ngwana yo godileng fela jaaka bana botlhe a golela kwa gae kwa dikalone, mme morago ra fudugela kwa Makolokwe. E ne e le ngwana yo neng a itshamekela fela jaaka basimanyana botlhe a tshameka kgwele ya dinao ya matlapana. E le ngwana yo neng a rata go tshameka mmino wa diletswa. O ne a rata mmino go sala a rata mmino go tloga bonyaneng jwa gagwe, mo ebileng kgatlhego ya gagwe ileng ya dira gore a iphitlhele a iketsetsa ga ene le ditsala tsa gagwe ba iketsetsa diletswa tsa ditrompeta ka mabotlolo. Ba ne ba rata go improvise, o sala rata go improvise go tloga bonyaneng jwa gagwe. Mmino e ne e le selo sa gagwe, e ne e le ngwana fela yo boikobo yo bokgwabo go tloga botsalong jwa gagwe, bonyaneng jwa gagwe. KB e ne e le mosimane fela mo lelapeng, mo tshikeng, yo re mmoneng a tsena mo malapeng a rona a tlhola a etela bagolo ba gagwe bokoko, a etela tshika yotlhe, a etela borakgadi ba gagwe, a etela borangwana a gagwe, a etela boramogolo wa gagwe. KB ke mosimane fela yo e leng gore o ne a le matsogo, o tsene mo malapeng a borona a itse gore fa go na le tiro o a tshwanna ke gore a tsene a kgamatele a dire ka diatla tsa gagwe. O ne a sa gane ka diatla. Re tlile go sala re mo gopola fela jalo e le an ambassador ya malapa a rona ya tshika yotlhe. Kana motho o na itlhaloganya sentle yo, ke ka mo ne re mo mananeong a gagwe fa a ikitsisi, a simolola go ikitsisi, a bolelela lefatshe gore kana ene ke kgogopa ya tlou. Ke ne e le soka, o na itlhaloganya sentle, ke morolong. Go tlaleletsa seo ke ntseng ke bua ka ga sona ka ga yo KB Moratli Ratlas Molopjane. Kana ba gaetsho motho yo jaaka ke re ke tlou, ke kgogopa ya tlou. O ne a bona go tshwanela gore kana o tswa mo lelapeng le e leng gore le ne le na le kgatlhego ya dithuto ba gaetsho. Motho yo ke morutabana ka tlhago yo,
mme o ne ntse le fa le mo borutabaneng o ne ntse a na le kgatlhego ya go ipona a dira kwa radiong. O lekile mo diradiong stationeng di le dintsi tse di potlananyana go fitlha a bona tshutlhelelo a dira kwa Motsweding FM. Fao ke gona mo re reng tota le ene o na le kwa setlhoeng le rona re le lesika re le lapa ra mo lebogisa. Kana le fa lefatshe le mmona jaaka a celebrity, rona mo go rona kwa lapeng ke ngwana fela ba gaetsho. Ke ngwana fela yo e leng gore le ga tlile gae re mo tshola fela jaaka ngwana, le ene o itshola jaaka ngwana mo lelapeng yo tlileng ga o itshola fela jaaka bana botlhe. Ga gona sepe seo se bontshang gore ke a celebrity. Ka jalo ba gaetsho rona re a leboga thata fa e rile KB a tswa a gola a ya go dira mo ditheong di tshwana le bo Motsweding FM. Ga a ka a re tlhabisa kgala, o no mmona a dira tiro ya gagwe ka manontlhotlho a otlhe go bontsha gore ene ke ambassador ya lelapa la rona, ke ambassador ya tshika yotlhe ya boramolopjane ya barolong botlhe, ke ambassador jaaka na tlhela a ikale fa batsadi ba fudugetse ba agile mo Bethani. Ene a ika e le mosimane fela wa kwa gae kwa Makolokwe kwa dithabeng, a godisa motse wa gabo kwa goletseng kwa teng kwa Makolokwe. KB re a leboga fa o kile wa re dira motlotlo, wa re dira wa godisa sefane so ra mo molopjane, wa godisa tshika yotlhe ya bo ramolopjane. Re a leboga, re leboga Motsweding FM, re leboga SABC fa ikile ya naya ngwana wa borona tšhono ya gore a itlhagise a ipontshe kana fa le kile lona le le Motsweding FM le sekile la monaya serala se sa gore ene a diragatse a itshupe se e leng sona. Ke solofela gore talente ya gagwe, bokgoni jwa gagwe bo ne bo sekitla bo lemogiwa ke lefatshe lotlhe. Re leboga fa re kile ra mo arogana le lefatshe lotlhe, ra mo arogana ra mo abelana le maAforika Borwa otlhe. Go gontsi go motho a ka go buang ka ngwana yo wa borona. Motho a tshedile dingwaga di le kana, motho a dirile tiro e manontlhotlho go le kana. Botshelo jwa gagwe tsa botshelo jwa gagwe re iphitlhela re tshwanna ke gore re ka di sobolokanya ka mafokonyana a makhutshwanyana fela. Re lebogetse tsotlhe tseo a kileng a re direla tsona, re lebogetse ditiro tsa gagwe tsotlhe, re lebogetse bokgoni jwa gagwe. Rona ke nna ke le mo boemong jwa lesika lotlhe ra re robala o ikhutse kgogopa ya tlou. Nko teng tsa pelo ye o e ne modimo, maemo a feta mo gone a re a ne modimo, a re tse le lapale re le bemo pele ga modimo, a re tse tirelo kgaso ye re bemo pele ga modimo, a re tse naga ya Afrika Borwa re bemo pele ga modimo, a re rapele modimo a ka bana ba gago kiba gongwe le gongwe ko ba leng ko teng. Seemo sengwe le sengwe se ba iphitlhelang ba le mo go sone ke wena o ka se fetolang. Bangwe ba bone ba lwala ba me kgosi ya kgalalelo, bangwe ba bone ba latlhegetswe ke ditiro, modimo a ka ba bulele dikgoro, bangwe ba bone modimo a ka ba akanya le go tsaya matshelo a bone ba fe tsholofelo e ntšha. Seemo sefe kapa sefe se bana ba gago ba iphitlhelang ba le mo go sone ba bontshe gore o modimo yo kgathalang, o modimo yo lerato, ka Jesu Kriste morena. Amen, amen. Ithobalele ka kagiso, Kabelo Molopiane.